yatra ma me akuafra kuma Batampa Studios yade mu chemu nyina ede baba somo babi biara woso ebutuo ensam no dodo na enna asie dia edi anwumre no si Ahenkan Kasiebo mu akotre no abi ene se dom kito hom na sebe dofie ko kwa payo esan se China ni bi wababe piem wa Ghana ha na ensamoni awodie no anu ohye Ela why ana say dia enya sam kito titles Glover say I was see a jazz way a bronini I na ya so ni mo anhwa ne ho abasem Ela why asha why no I was see a hwede ye ni bibi wo Ghana ha say na wansafofro ensu emu no same ne akasai ane ayade se Ghana card no se wunya link ya emfa ma sim card na waso baba ya hye panfo afiase akrampo mudi wudwumatwa sim card ni bi mu na Sam George Jataba wakasa dia fa ho na abusia MP bin so dia baba tudwa wose galamse ne ko ne de aban wa fedi F9 ane teacher say mafeli abusia fo sansem wei ane afufuro bi ana keka ho a yansa aka ayedi mu chemu ede eba besom wo na mayemfa sidan fama ya na boafoi Jumo Herbal Center Daroma ana ma wote dia etwagu ma konkuru Ghana mu ODI Electronics wase eye seliwa Alaji Hankuri Enterprise provisions ni nyina no na so ye ene ye ede afiri ena afi Jubilee Hospital so wona ye kwakwaje apomodin amapa afiri sanso ana Bempama Plaza Hotel we ni jumeku ana enumre wo mu kra ye mu anti Kasiebo no yaba bedro so modi ama wabusua hweyan fili gadochi ewo YouTube and Facebook ya no search o Ahenkan 93.3 FM ni ya capital letters achoya Kasiebo ho na wajenche wudi ego ajenche kwano a 0594 841044 841044 na busua Kasiebo edi bei ne de ne no kureka Rampointi any information centers babu radiosia ana eto apiti mo no ansa ne de omsamba be ma wo no Ahenkan fo wote yenka ene anumrei ayame afia ampofowa mene original adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa endi wanim kan afeji wasum ensamono emu enjiremu na emom information centers baburu bese eye aduonum ene akire ana wonomo eto Kasiebo so apete ewo maikoko Ghana man mu nyina yada wonomo ase Facebook live YouTube live Ahenkan 93.3 FM okwa search like comment na wa share www.ahenkanfmonline.com afi Kasiebo ni mu yebeko wa ba okay FM Ahenkan Kasiebo ye bomua ya jibebia anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center achim Betnase Alternative Information Center Yausero Kanyame Information Center ewo achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia yesu tumi ye Information Center ewo achim Dwaha Ewrade na ye Information Center achim Apreku Gode wae boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim Asane Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono Information Center ewa achim Esam Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyame hine Information Center wachim Ofosukrom Ena Nyame Asam Information Center wo achim Krobase eye nida so ne Awrade Prince of Peace ewa Strase Somoa Herbal Information Center so asom se twitwe ewa achim da Intiamoa Junction Peace
Peace Information Center Wakokobe. Eno Sewa Information Center ewa Achim Enyinase. Kusam Information Center Achim Achiasi. Kekano Krobo eya Adom Information Center. Peace Infobiz Watakrasi. Tokuya Ebutu Achim Odumase. Adwempa Information Center Ojinanko Jama North. Chidom Information Center ewa Achim Adubiase. Bono Mantemu Abapa Information Center Goka. Sumnyame Information Center eya Chirimenkin. Nyankuma Ase eya Nanapia Information Center. Da Kingdom Come a police level. Asioko Jama no Bono Mantemu eya Tuapa Information Center. Yada wase se unya bra so twa yen ema yede eye kasafidi awodo a Information Center sa eto Kasiebo na pete enso samba ema wonum afe ensam no emu nkyeremu enie ekwan ni mu abai emu atene ye ne yekro no ye hye eye ensam no ase ade freedom keto a womra hye badwafie wonum akache noma no dani eye onimonyamfo Haruna Idrusu opanyina kasana ni bra bre ne wo no anya ni breketwa opanyinu ekyeremu ese Ghana hanomo yete anomo anaja ya adwese eye efoma gudie nkrofo bi fa kwamboni so etu eti ya be hwe na ya pen fama sibre ani MPP abamba ye ni bra bre no ho a wode asrafo kro agu eye ensuo ne nsase awodo bi a ye giri ye sagaram se bi ekoso ho ena omukọ no mu chibi ni mu a omaja pade awodo vidi awodo mu di adwuma ne etagi atumi ahye no atiasa no betimi aya de suade de ama eye nchireba bi mu so ya che won pempen omugina mamra no ano amra no ene wonum guso a edie mi ba ku bi ono na hunetia ne nani ba bi ahye no so onsaafo na ye kana ye China fo ni bi mu a eye mami e friend say eye Aisha wine mami be piamu Ghana ha betu foma gudie ana eye empanfo bo modian yensa so panyini yimu yensa so mami mu ne akacha nsa mami ye mamu ya no made a wo ye no China ka wo mpene kura ka sabe mu adane ye sabi ka fracho ayibi aponchirani kam de aye chinchin ka fa atete ye nam ade na baga na hanu mabedi ubedi foma gudie be se nsase ne yesu ye mpene sa eti ye chi no ena ja Ghana fo binim so ye fa ne ntum ye ma no kwa fiase na nya de suade ebim so ye nya no abane de no kokwasa za no se ahyen wan kokrom memba ha biem na mum kon memba ha biem ena o se yo mate ena ja mami kwa mami koye mami koye ne ye tetewo no ma na no fiade ya yenkwati ase ahyen wan Aisha wan asa ache no e wo Ghana ani ase mami no 5 no se be piem wo Ghana ani ase ani mo tra hoi waba na ede ntini ye che na adekro ba ye obeyi ya che no na no an wo se ye foma gudie no ene wo se etuo wa bre won kuta nkata asema e ma no akwanya se ontu foma gudie ene ase mami nso na so de pa enti Aisha se Aisha wan susu sisi amino egaze mami no na so ye se wo Accra eye circuit court a na asem ne gusu a edie ni ase wa bre wo mo sa so ni mu ono enye ono nko a otie nipa makoma miensa bi ka no mu nyina so ya China fo chenchin tonfo no eno aye John aye Lihua wono ho ana afenso no aye Huang J wono so ka ho ana aye Huid Hai Huan ana wono so eka hu bie that means that yes edi no ampa aye China fo ampa na ya chi wono mo sa na o masem na kodi aye Accra circuit court a Taifogu so mu hwehwe mu ayi ana dom keto na se badwafie omano dan won manyafo ara drusu aba boti betrem se sa Aisha wan na swoden mamu we pa kwa be no fa so be piem wo Ghana ha eno ye question number 1 question number 2 mamu ne yuhwe ne krata asem wo no sa watimanya kukuduro kura ye Ghana card ni bi eno me se na Ghana card February bosumi ya ne efra se ye Ghana card maame ni fa hin fa no ne sa timbe wade to omanyi mu na je sa asem ni mu orem enti ayedom keto na se bedwafie ehia se aye empanyufo a wonu mo hwe aye sa adwumadie no so no ade anu yie ebeba yento no monyamfo Haruna Idrusu. The Ghana Immigration Service has questions to answer. Would monitor closely what happens in the court. We expect nothing but justice done to Aisha Wong. And then registration for Ghana card. How did it happen? You cannot have data being kept in silos. National Identification Authority takes your biometric. Electoral Commission takes your biometric. In the name of SIM registration, somebody takes your biometric. For what? You are repeating the same biometric. Sure. That's why we built up the national data system. So a regulator, I hear,
there's been some initiative of private sector participation. How can you vest regulatory authority and power in a private entity? Then you don't understand the conceptualization of the National Information Technology Agency. That's why you had the National Communications Authority, two separate institutions, one to look at the generality of the IT landscape and its environment. For instance, social media has become a toxic source of misinformation. How do we regulate it? What do we do about it? Cry yo. I have biometric one machine. What was that to so now? But China ni.